Ebusuafo, mami mo bibia kwa ba enfambra GCN page so mesra na wa subscribe to my channel na wo don sa emia bell ne so wo be notification ene sa ne news e de betun bia wo benye bia tie anase wo benye bia hwe e wo GCN page ha midin e de adwoa sechi Ghana fuma omo akwakotena brochiri a bebre na aye bloggers omo Facebook omo HSA abrochi ho no omo ete no embri bi e ba beso omo beba omo krom na omo beba Ghana na se nema enkoye ya wanhwa na ahadwen enti no bia twe cameras ni so a na ne atemdidi na ema ni se Ghana fo mpen fo mo mbom ho moden na omo mfa enyama pa engu akwan mu na blogger baako ena okasa ena okire se enye de bia ena media no ebeka enyama bone a president anase abaina oteso no eye enti no say his excellency Nana Akufo Addo eye niama bone na se omo eka omo tu metwe camera si omo anim no mbedi atema eniama panso ekoso asa na esese omo eka na blogge ni nsema oka na ochese eye project a eye omampani dada his excellency John Dramani Mahama o shase a wentime enwi a oja ho a de bia be kasa edaga na fo ano se president bi ebaso anase president bi ebetna so ani predecessor no ni project a obeye fa na omo eja ho omo ento aso na omo ye omo de Ghana fu bi ehwese sa de na eye ebi mo so ehwese enye because oba eye o mine sika na o predecessor no eye enti ese obeto aso na ebi mo so ehwese oto aso na so no so antumi aye enema fofora omo de beye campaign e de etia no enti sa na yete ho e wo Ghana hanom na we na eye his excellency Nana Akufo Addo afi de okwa probo papa nya asem keto akra ne Ghana ho name ani omampenda da John Dramani Mahama so name ene o chese okwa na ase abato omo etuma no na ade a na blog ni sema o chese neni asopa his excellency Nana Akufo Addo eye aprabo a onemu a ohwe project a eye omampenda da John Dramani Mahama na NDC amayoko no omo eye ya mwentumi enwie no na Addo enema chese oto aso na ade titrupa eye hospitals a eye omampani dada John Dramani Mahama ACC na other projects na yenti ensema blogger ede etudwa for the rate aye social media no asi aye no ensem bi wo ho na ebeto aye amansanten tan kese ne so a yehunu a wose ye de ye de to ho ne ka ho asem papa oboni oni nyina wose ye ba ne betena se de pensen mu enye bone ne nkwa na de bi ye beka papa nso ba wose ye den itimi eka na ne nyina ne se Nana Akufo Addo ni team edi aba betudwa a omo kire se Nana Akufo Addo enam eye nkofo eman so ti se enye man ti se abuluchire man o da bi onam nkofo nsa asese bi abona hafo eye Kumasi onsa places no ewo Ghana asem na making regions by regions ena eye enwuma hodo a president abetwam ko nyina o mantimi anya nwie no according to news we no kire se Nana Akufo Addo ese obe complete sa adwuma na nkofo ye o manya nwie ni nyina ansa na eja obetuni to afira akwan so otuni to afira akwan so na wa start a oye eho adwuma no bi ene wani guso a wohwe yentie nsem potia omodi tudwa wo saa eye video yi mu na onso for wadwenkere ebra very important because eni nyina for my Ghana ho nti se Ghana ye ya eye de mai nyina nyame nko ane be yi de amame se ye nyina ekudu Ghana na se ho adwoa obo se otikuru no mu a ho etimi eto face the country, face the attitude, face the day and the most important thing is Ukruna you okay, no be a team na asumdwe so abakolum. Yenti nsem o mle tudwa e wo video nim. It is Bono East. I have for 20 years. Project aka koimo. Fire service. Yeah. A year almost in fear a dream. Omampeni Rollins pencil. Around 99 is taking off. Professor Mills by one fan in Sanka, Yamifani Crency, Ira Mahama by one fan in Sanka, Enna, Omampeni, Nana Akufo Addo by, or no so Abisuma Biwi, and chat and no and chato, Oshe Ira, Speaker of Parliament, a year Amban Babin, Limpesiaso, Solar Project Biokai. Yeah, Emo Noa to Nanuntu Ekai, say, oh, he's a leader, because now at that what check, and also so 1996 move. Ena aban a ohoye na dwen se obeye bibi omampeni Nana Akufo Addo bae wa ba bewie ama ene Speaker of Parliament a otie adwa so sesei no ono ankasa ajatum wo ba ya sentimentem hase ya hospitals a hodo a menu aminim se unim se hospitals a from 2010 census
a binimo honma Eurojet President Kufon started. Yeah. I was a bring ye wina ye di ayare for. And so dear see yetna ho 2010 Professor Mills be started. Owu ye no ena ijai gu ho. And I me no okay. Oko konongo sisi ya aka kwan. Ye wie hospital no aka ekwan a ombe twa beto main road no. Contractor or yeah juma no say me nantepa because of a juma mo de aka ho aye swamp area bi wo honom the regional minister ka say so to me they will get a new contractor because project no wie e beto no 33%. 33%. And then for me Frank Kasaye, which I personally went there. Omo ye internal drains, finishing works. Ena yeah. Next week, kuma 15 staff na no mo ha omo ye nkakra you know. Omo wie a ward na nkasa. Omo wie a females ward. Wiki omo ye males ward. Next week, omo ye children's ward. Drains no. Omo eye ni nyina me pese me ma update ne besi agenda 111 no na amanfo mo ka se hospitals a yes start ye no it is work in progress oko baby say afaria aka landscaping oko se wi a it is about 85% complete project ni bi wa ya painting contractors wo ha mo ye adwuma sisi ame no kasa omo ha omo ye adwuma ya baba to Eurojet project na Akufo penso konongo Eurojet project den na omampani Akufo penso President Akufo Addo na ba bewie o hwe afaria it was part of the Eurojet mebo I think ya wi a nipa ya nipa da ho a ye hwe won yare sawia regional hospital da no President Akufo Addo na eba bewie de ntia me bo mampani na do danko Akufo Addo abaso ne se ohun se ade papa we ayeye no ubon se nkofo bi ahase na project e start ye no ye wie na obeye foforo na me ma update me ankasa unsa me de taxi ne nam de me no okan me nya se bi a me nko ho na me de ma me yo matofu aguka mu akoji update ntimi bitumira ma kire osie ye adwuma nyame ye adomo a me ne Mr. Oredu akasa nipa 33 years started aka 15 okomawu no ombefa nipa 200 me no kasa yewra NMS panino e Ghana ha mesre yewra Ben Cancer o Ministry of Health Mr. the aka ne say mo be release sika no na mo de ama contractors no na ya fa nipa be over 300 omampani se yenya multiple task approach Kumawu hospital now within a short time no maybe am enti se see ya yewra se HMS abonsu yemra se bedwafo omu nyina ho age atum yewra agoja NDC ono na move ye na o kire daako minister takrade o gitumu sika no June 2nd na amendment ana aka no omo ye abrofo no town enti formula de no finishing touches okko ho se see omo ye adwuma so all the various hospitals are ye beto ye President Akufo etama esenki ya wie the omampani mills ebe ya na esenki ya wie ene because Kumawu hospital na 30 months o omampani na do danko Akufo Addo na daroma enti se ye nya bi na eguso koso nkakra na wakope sika de ba be hemu a ede enti na se obi wo ba bi a onya bi a obeka che se ye nyai two enye the same financial lines enye de ye adwuma so maka say NMS eye Kumawu formana this hospital Eurojet eye konongo enye Kufo ene kofa awada roma o eno kra say champon na Kufo be so mu be kwa hospital nya da na do danko Kufo na be wie kejetia the dia me ma directive principle of state policy kejetia project no ya ba na awie but o mampani hu say directive principle Ghana for do mo hwe ne say wo ba ya bibia no ato aso ene ka UST hospital about 500 or something aban da ba woko ho enti sa nyama we nyina be gu o mampani na do danko Akufo Addo so na onyi yimu nti no odiniti apempem apesike ye na foforo 111 nso omunya no eno so obi te ya wo se wonte ase omu de omunya bi enye enti ye pese ye nyina de aseda e ma mampani na do danko Akufo Addo na